Jotono no lamsogo ani channel lo gai tomung no norok ani channel no subscribe khalaya ko angka subscribe khalai riti ang ketal job advertisement ta online information related video sanam angka phaidi tini kasa ketal notification ailenya o notification rejakha National Institute for Locomotor Disabilities ni bukhaktei angka norok video no paithak jorate nai tongdi angka phaidi official notification ailena omokhai official notification o notification rejakha National Institute for Locomotor Disabilities ni bukhaktei hingkangkai o jagao advertisement number tongo o advertisement number norok naina rekti abo norok jefru norok application form fill up khlaio apro o je advertisement number abo rina nangnai oro employment notification rejakha o jagao hingkangkai je Indian citizen eligible tongnai rok norok apply khlai mano post tongnai abo hingkangkai o jagao kwbangma regional center tongo sini Tripura bo tongo tai Nagaland tongo Patna tongo omo haike post kwbangma tongo o jagao hingkangkai purely amo contract basic singnai gainoro video no paithak jorate nai tongni kahamkai saimanani bagui o jagao tongo name of the post tai age limit tongo tai salary rijak tongo jagao per month bosor rijaknai yang facing right side o tongo abo hingkangkai essential tai norokni desirable qualification post ni bagui tam qualification nangnai o jagao kwbangma post tongo 19 ta post tongo o jagao je post tongmani abo hingkangkai to norok nainai mano amoke post graduation rokni bagui ge je MPhil rok khlaijak je o jagao pharmacy rok khlaijak rokni bagui hingkangkai obo to joto borok to mo qualification kwrwi apply khlai manglak hingkai o jagao norok to bo nainai di ang PDF to description o riroana o jagao tongo naidi 14 serial number lo hingkai vocational instructor tongo oro khorok bri talangjaknai tei o jagao per month 45,000 rijaknai maximum age limit sajak o jagao 56 years ni bisingo tongna nangnai saka tai essential qualification hingkangkai o jagao higher secondary pass khlaiui diploma in vocational training D.Ed B.Ed rok tongna nangnai saka minimum 2 years ni je relevant experience tongna nangnai tai o jagao registration with RCI tongna nangnai hini saka desirable rijaknai o jagao je graduation with diploma in vocational training khlaijak tongnai rokno desirable kwbangkhai rijaknai hini saka o jagao haike no kaisa post tongo a post hingkangkai assistant oro bo khorok bri talangjaknai assistant o bo 45,000 per month rijaknai age limit bo same no tongnai o jagao essential qualification hingkangkai graduate khlaijak tongna nangnai tai computer ni knowledge tongna nangnai saka o jagao tai minimum 2 years ni experience tongna nangnai administrative works in government department rogo oro 2 years ni experience hanjaka administration rogo haike no oro naidi clinic assistant tongo tai clinic assistant development therapist o jagao essential qualification to post graduate rok nango jagao tai kaisa tongo workshop supervisor oro bo khorok brui talangjaknai per month rijaknai 35,000 per month o jagao maximum same no 56 years ni bisingo tongna nangnai norokni age o jagao essential qualification kai class 12 pass na nangnai tai diploma certificate tongna nangnai o jagao prosthetic tai orthotics tai minimum kangka 2 years ni experience tongna nangnai saka je norokni relevant oro je diploma tongmani aro haike no kaisa post tongo abo hingkangkai clerk typist oro bo khorok bri talangjaknai per month o jagao rijaknai 25,000 khlaiui age limit to same no tongnai oro essential qualification hingkai higher secondary class 12 pass nangnai haike bai equivalent o jagao typing speed tongna nangnai 35 word per minute with computer knowledge minimum oro bo sanjaka 2 years ni experience norok tamung no norok experience tongkangkai typing speed rok tongkha norok apply khlai mano clerk tai typist ni bagui oro khorok bri talangjaknai o jagao general condition rijak tongo norok ni application no norok je oro address rijak mention khlaijak tongmani norok a address o by post ma rohonai address wngkha bo director National Institute for Automotor Disabilities BT Road Bonhugli Kolkata oro pin code rijak tongo norok 5 tarik June 2023 ni
sukang norok ni je application no tang description no rirnai 5 tarik ni sukang o address maro honai norok email te hai ka ba o date ni lai norok ni je application chogi kyang kang ka bo reject nai ni saka norok email te tar hodi o jaga o demand draft kang ka sini ST SC candidate rok ni bagi to demand draft norok tana nanglak o jaga o free one norok apply khlai mano o jaga o demand draft nanglak te kubun candidate rok ka o jaga o nangnai demand draft 300 ni o jaga o sajaka candidate rong advice khlaijak kha norok ni je application by baksa relevant documents tangmai mani marksheet certificate rok noni pass certificate te academic technical te professional qualification rok norok ma ro hobainai je norok application by baksa kangkai o jaga o requirement tongo group B te group C post ni bagai kangkai particulars or reject tongo kaisa serial number kangkai written test ngai abo objective hai ka ba MCQ type ngai 80% ni kangkai desirable qualification inga 10% najak nai tai experience ni 10 hai ka 100% ngai o jaga o total marks 100% kangkai norok qualification tongkai to nai nai din norok apply khlai na musongkai to norok apply khlai nai mano o jaga o application format ang o application o tori ruan description norok download khlaiei 5 tarik June 2023 ni sikang ma rohonai norok o jaga o tongo format of application advertisement number tangpui lao norok no samune advertisement number norok o jaga o ma sinai advertisement pulao advertisement number second o tongo position apply for norok bo position apply khlainai bo post apply khlainai abo tai apply for center kai to abo sini Tripura sini Tripura on tongo norok center Tripura marnai tai demand draft details toro runa nanglak sini ST candidate rok ni kangkai tai je namkuk man norok form fill up khlaiye 5 tarik June 2023 jora ma rohonai norok aboni suka gangka norok qualification mili tongkai apply khlaina musung tongkai to norok apply khlaina di gangka ni channel no subscribe khlaya ko gangkai subscribe khlai ready gangkai tinin bage amsunong situng jotono no